Ka election lani ka jingi jiet. Igi dikhat jugi artli ki Autonomous District Council jong ka jala. Kata ka Khasils Autonomous District Council. Bagi Gent Hills Autonomous District Council. Kan long haka arfnya tarik urang phang jukas nem ajar arpusaw. Pagkasi banyu vote pa kan long haka shitarik ulber arajar arpusaw. Katkum ka tentative program ka bersafrang haki social media. Laong ba kani ka election kan sedang duka pratarik ubra min kong ajar arpusaw lomba ka jik penmi iki electoral roll. Nanta ki jaki bat ki kam ki bedei bat ka jing penmi iki kateng juga nak tap vote. Kasni ban tap kateng kan sedang haka artarik urang phang arajar arpusaw. Bat kasni kadu ban tap kateng kan long haka pratarik urang phang arajar arpusaw. Kasutini kan long haka jui kasni. Bat ka withdrawal ani ka jing kateng kan long haka khandai tarik urang phang arajar arpusaw. Habala percang mat pentikana ya kani ka jing penmenala ni kan tentative program da UCM ka KHDC uba penyasing CM ulaong ba umpat yo jing tip AI.